I pozdrav ljudi, kako ste, šta je ovo? Evo, danas je novi video. Ja se duboko vama ispričavam što nije bilo YouTube videa, jer sad sam išao na TikToku i sad više live-am na TikToku, nego što se brinem u YouTube kanalu i u videima. Ali evo, ja sam sad odlučio vas počastiti sa jednom YouTube videom. Koja je današnja tema? Evo, ja danas gledam, evo sad na YouTubeu sam upalio Džir po kvartu u Dublinu, gledam svog kolegu youtubera Bornu Zubera, kako on to fino objašnjava u Irskoj, kako mu je u Irskoj i to sve. U stvari, ja ću pričati kako smo se ja i moj kolega youtuber Borna Zuber upoznali. Znači, mi smo se upoznali, ja sam gledao neki njegov YouTube video i pitao sam ga, jel možemo snimiti podcast? On je rekao može, kad koji dan, još dok sam bio srednja škola. I tako, u podcastu smo pričali vezano za Irsku, vezano za nekretnine, kakvi su ljudi u Irskoj imali smisla otići u Irsku i tako. Onda on te objašnjavao neke stvari. I ja sam odlučio, malo kad sad, ako ne bude bilo nekih stanova u Zagrebu, da odem u Irsku, u Dublin, da malo vidim kako je u Dublinu. Možda budemo susjedi, ja i Borna Zuber, ne znam, vidjet ćemo. A i plan mi je u Ameriku, sada Dublin i Amerika ne znam, a još sam dvoumim, tako da tako, danas mi je probao u 18:30, jer sutra na misi pjevam, sutra je do Šašće, tako, u nedjelju isto na misi pjevam, mislim svake nedjelje pjevam, mislim, tako da ne biste znali da ja nešto skrivljam. Šta će se danas pjevati na zboru, to se ne zna, ali bitno mi je da ja danas idem da preskačem trčanje, pošto idem nakon zbora, valjda će trajati od 8, nakon zbora idem u teretanu, na koju se meni ne da ići, sutra je to do Šašće, petak mi je pjevanje i trčanje i teretana. Zapravo u petak neću ići na trčanje, samo na pjevanje i teretanu. Subote se odmaram. I tako da je to to. U petak je prvi 12. Subota drugi 12. Nedelja treći 12. Nedelja četvrti, ponedjeljak 4.12. utorak 5.12. i u srijedu Sveti Nikola. Pa zato ću ja čistiti čizmice, tako da vidimo šta ćemo dobiti. Eto, još za sam kraj da vam kažem, nastavim snimati s YouTube-om, pokušat ću se iskombinirati jedan dan YouTube video, drugi dan live na TikToku. Jedan dan i tako, ako bi se da. A to ću vas sve obavijestiti na vrijeme. I niš, šta da za sam kraj kažem, dođite svi 17.12. u Saks, ali pošto sam čuo da se Saks renovira, još se ne zna da li sam u Saksu ili u Prečku. To ćemo za sve vidjeti, ali 17.12. Saks. Ne znam, vjerovatno. Arrivederci. Pozdrav.